asifiwe. Asifiwe umukozi wa milele. Umwami Yesu ahimbazwe. Kiravuga wa. Ayi turanezerewe we. Ndiyo. Bankukubita mugenzi wawe gituko umubwire ngo se nawe uranezerewe. Ongera ushaganye igituko cy'iburyo bwawe. Mubaze ngo se nawe uranezerewe. Ndiyo. Tuzamura ibiganza dutere haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibi bintu mwe kumva ko ari izundi muntu uri hanze yaha. Aho. Muzumve kuko ari ibyanywe muri hano. Ndiyo. Cyo ni kimwe icyakabiri. Mana we. Icyakabiri. Aho. Indwara si ikibazo warwaye. Ikibazo ni ukutamenya ko urwaye kandi urwaye. Ndiyo. Ikibazo si ukurwara kandi iyo urwaye ukabimenya uzuhita ukira, uzuhita wivuza, ariko igihe cyose utaramenya ko urwaye kandi urwaye. Wakati wote ambayo haujajua kama wewe ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuza. Iki cyagitengera tukivuyeho. Hii ya kitengela tulikuwa tunaomba tumeiacha. Tugiye gutera rero zo gukonfirma kuko Tunaenda kushauti kurwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Kwa nafasi yako ishi na watu wengine kwa amani. Kurwawe ruhande